Isiolo kuria ciana igiri cia miaka 78 ciuragitwo itharikira-ini ria ekinae itura-ini ria Oldonyiro kaunti-ini ya Isiolo kuria nake mutumia na mwana ugi matigitwo na nguraro cia rithathi. Agikira uhoro uyu mukode na njira ya thimu, komanda wa borithi wa Isiolo Hassan Barua augite itharikira riu ni ria andu a ruriri rumwe makirihiria kuragwo kwa andu eri ao kiumia githiru magithie thoko Ngare Ndare, kuria augite ni marethana na ekinae acio na ni manjiriirie miario ya kurehe thayo gatagati ka nduriri icio igire. Wakapiga watu wanne risasi. Mama alipigwa moja ya bega, kuna kijana mmoja akapigwa mguu, mwingine tumbo na mwingine kichwa. Wawili walifariki pale, lakini wengine walikimbizwa hospitali. Na tuko na habari ambayo tunafuatilia na karibu tutashika wakora. Hili lilikuwa tendo la kulipiza kisasi. Nataka kuita pande zote mbili tuongee na wao ili watoe hizi chuki zao za uhasama ambazo ziko tangu zamani.